Khubor jan mate ye pi wa ro ki pralog ki wasnyao suk uye up your new channel neg jan mate ki Khubor wa thymme Yong ka kjut covid-19 hapo ka Meghalaya hapo ka arpau soganta da wanra biang chapi da ka pna news te ki bru ki rang yo thymme ye gni kjut hapo ka arpau soganta neg sngi de mk hado les pa sanpau arngut katwa ye ki bru ki wada chaj wan nagni kjut hapo ka arpau soganta neg sngi de mk les pa khande pau arngut te da tam khajak de ki wa chaj ye ki yo thymme te heavy liang da Khubor rusnyao suk te la de yaklam wan I ne liang ki wada klat wan hapo ka art phau soganta ne ksngi de embiang ki hadu nyao ngut te la de yaklam wan I jari district ne ki wiyo thme les pa san phau ar ngut na ka east garu hills dem ar phau nyao ngut da ka east giant hills dem nyao ngut na ka east khasi hills dem chispa so phau so ngut na ka north garu hills dem ar phau ngut Naka Ribhoy district dem le phau khande ngut naka south garu hills dem rongut naka southwest garu hills dem san ngut naka southwest khas hills dem khat le ngut naka west garu hills dem san phau so ngut naka west giant hills dem khat khande ngut naka west khas hills wan dem khat phra ngut tegini to ki sles pa san phau ar ngut ki wadang yo thme yegni kjut hapo ka ar phau soganta ne kisngi jari district Telede klam wan I nakite ki wachai jari district naki les pa khande phau arngut naka east garu hills dem ar phau lengut naka east giant hills dem chi phau ngut naka east khas hills dem chispa prangut temud damani wa bon mo chisen da tam ye chispa te naka north garu hills dem so phau wingut naka ribhoy district dem phra phau ngut naka south garu hills dem uwi naka southwest garu hills dem ar phau khande ngut naka southwest khas hills dem khat arngut naka west garu hills dem le phau san ngut naka west giant hills dem so phau ngut katwa naka west khasi hills wan dem khat lengut tekini to ki les pa khande phau arngut ki wadang chai jari district ne kasngi hapo ka ar phau soganta telede klam wan I ne liang ki wada klat wan kam wada ong tu em ki nyawngut te jari district naka east khasi hills district dem hadu lengut naka ribhoy district dem uwi katwa naka west giant hills district wan de embyang lengut tekini to ki nyawngut jari district ki wada klat ne kasngi hapo ka ar phau soganta telede klam wan I hawaro nado usdang gani kjut hapo ka Meghalaya Yong I hadu ne kasngi ki wiyo waro hi dem ki so phau khande hajar sanspa khat lengut katwa yi ki bru ki wada chai ne ki wada light na gani kjut nado usdang hadu ne kasngi dem ki so phau so hajar so spa san phau khande ngut ya ki bru ki wada klat nado usdang gani kjut hapo ka Meghalaya hadu ne kasngi dem ki praspa le phau prangut katwa yi ki bru ki wadang em ye gani kjut ne ki wadang em hapo ka jing sumar kam waman katte hapo ka Meghalaya waro ko wi dem ki so hajar ars pa khan rungut te la de m1 na per di Yong I ki wadang kwa ati bnia chocho wana do usdang ni kjut hapo Meghalaya hadu kat wan ngut ki wachait hadu kat wan ngut ki wada klat kat wan ngut ki wadang em hapo ka jing sumar ye phi pa de phi heni waro jari district de em ki ukhen heni hapo te ki ni don hi ki Khubor wa thme ne ka jan met kwa open snyao chapi kuble ye phi woro snyao ba ham ye malin you subscribe your new channel knang wa yo pten chocho phi yo ki Khubor kuble chibon